Turasuje mwese twongera kubaha ikaze kuri YouTube channel yanyu ni Congo TV show aho tuzajya turebera hamwe amakuru atandukanye avugwa mu ngeri zitandukanye. Ku munsi w'ejo twabigarutse mu kiganiro cyatambutse ko tubagezaho amakuru avugwa hirya no hino mw'isi. Ikaze cyane, nge nitwa Emma Bruno Mbonywera, ninjye muzajya mukomeza kubana mu biganiro mbaramakuru bitandukanye. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibijyanye n'amasezerano u Rwanda rwasinyanye na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ariko n'amasezerano mu by'ukuri atarigeze ashyirwa mu bikorwa, anajyana n'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse n'umutekano muke mu karere kose muri rusange. Kuri ubu rero ibintu byongeye gufata indi ntera, aho kuri ubu impaka zabaye nyinshi cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wakwibaza ngo ese impaka zishingiye kuki? Ikibazwa, Leta ya Congo nayo yabigiye gufatirwa ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko Amerika yabifatiye u Rwanda. Ese byashoboka bitewe n'amasezerano ari hagati y'ibihugu byombi? Niba tugiye ko tugaruka muri iyi nkuru yacu, ariko turebera hamwe nyine n'impamvu zishoboka zatuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatira ibihano bikomeye igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Aya masezerano wenda nyaciye mu ncamake yavugaga ko u Rwanda rugomba kuvanaho ingamba z'ubwirinzi, ariko u Rwanda rugakora ingamba z'ubwirinzi kuko rwa rwagaragaje impungenge ku mutekano warwo, rukavanaho ingamba z'ubwirinzi ari uko Repubulika ya Demokarasi ya Congo nayo yabanje gusenya FDLR. Umutwe wa FDLR rero Leta yufata nk'umutwe uhangayikishije igihugu, kandi birumvikana ni umutwe urwanya Leta y'u Rwanda, umutwe wa genocideri base bakoze jenoside yakorewe Abatutsi bagahungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, bagashinga umutwe ukomeye, bakarokirita, bagashinga igisirikare gifatika, aho kuri ubu ngubu Leta y'u Rwanda ivuga ko uriya mutwe urimo wagera ku hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 10. Mumva ko abasirikare batari bakeya. Rero u Rwanda rugaragaza ko rubangamiwe n'umutekano warwo, hanyuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo igasaba na Congo ko yarandura burundu uyu mutwe wa FDLR, hanyuma u Rwanda narwo rukavanaho ingamba z'ubwirinzi. Harimo n'ibindi byinshi bitandukanye, birimo n'amasezerano y'imikoranire hagati y'impande zombi, ariko izi ngingo ebyiri nizo shaka ko tugarukaho, ari nazo na Amerika iheraho ifata ibihano, ariko ikafatira u Rwanda ibihano ntabwo rwavanye ingamba z'ubwirinzi, bakanarushinja gukorana na AFC 23. Hanini banabihuzaga no kuba AFC M23 yarafashe umujyi wa Uvira, bakavuga ko harimo akaboko k'u Rwanda mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ari nabo bafatiye u Rwanda ibihano babifatiye RDF ndetse n'abasirikare 4 mu basirikare bakomeye mu ngabo z'u Rwanda. Rero nkuko mubyumva, urumva niba bafatiye u Rwanda ibihano, ariko mu by'ukuri izo ngamba z'ubwirinzi bashinja u Rwanda ko rutarakuraho na Congo itararandura FDLR, bitumva ko mu by'ukuri ari ikibazo cyo kubogama ndetse no gufata ibihano bibogamye. Rero kuri ubu zimwe mu nkuru navuga zirimo zivugwaho n'abatari bake muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse no mu Rwanda ndetse no mu karere, ni inkuru ijyanye n'abagabo babiri. Abano bantu ndashaka ko amazina yabo uza kuyashyira ku ruhande mu minsi iri imbere, n'imyanzuro Amerika izafata n'ibitekerezo bitandukanye bitangwa n'aba bantu, ingaruka bizagenda bigira ku ntambara cyangwa se kubikora mu karere, muzagenda mubibona. Niyo mpamvu nkeneye ko aya mazina abiri muyashyira ku ruhande. Hari Liam Carl ndetse na Yal Ford, n'abagabo babiri basanzwe ari abasesenguzi bazwi cyane mu bibazo by'umutekano muri Afurika, bakaba rero bakomeje kugira ijambo rikomeye cyane mu buyobozi bwa Perezida Donald Trump ndetse no gufata imyanzuro igiye itandukanye hashingiye ku bitekerezo byabo. Aba rero bavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikwiye gutangira gushyira igitutu cyane kuri Leta ya Felix Tshisekedi, ubwo ni ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ngo niba zishaka ko amasezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo agira icyo ageraho. Mu nyandiko yasohotse mu kinyamakuru Newsweek mu mpera z'icyumweru gishize, aba basesenguzi bavugaga ko Washington imaze igihe ishyira igitutu gikomeye cyane ku Rwanda gusa, nyamara na Repubulika ya Demokarasi ya Congo ikomeje kudashyira mu bikorwa inshingano zayo zikubiye mu masezerano bose basinyiye muri Amerika. Ndavuga abakuru b'ibihugu byombi basinye muri Amerika ndetse na Donald Trump uyobora Amerika
abiha umugisha. Abari bagaragaza ko aya masezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo ateganya ko impande zombi zigira inshingano zigomba kubahiriza kandi mu buryo bungana. U Rwanda rugomba gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwafashe mu gihe Kinshasa cyangwa se Repubulika ya Demokarasi ya Congo nayo isabwa kurwanya no gusenya burundu umutwe wa FDLR umaze imyaka myinshi uvugwaho kugirana umubano n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo nk'uko u Rwanda rukunze kubigaragaza. Abasesenguzi rero bavuga ko ikibazo kiri mu kuba Amerika isa n'ishyira igitutu cyane ku ruhande rumwe, ibintu bavuga ko rero ngo bishobora guhungabanya icyizere cyari cyaratangiye kubakwa muri aya masezerano. Mu magambo yabo bavuga ko ngo kutagira igitutu gihagije kuri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ngo bishobora gutesha agaciro uburyo bwose Washington yashyizeho bwo gutuma aya masezerano yubahirizwa. Rero kuri ubu icyo Kinshasa cyangwa se leta ya Congo ishinjwa kuri ubu harimo kudasohoza inshingano zayo. Carl ndetse na Ford, abagabo babiri nakubwiye, abasesenguzi bakomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, banafite byinshi bitandukanye bagarukaho, by'umwihariko ibireba Afurika binagenda bifatwaho n'imyanzuro na Perezida wa Amerika Donald Trump. Bavuga ko nyuma y'amezi menshi aya masezerano asinywe nta bimenyetso bigaragaza ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo bwatangiye ibikorwa bifatika byo gusenya FDLR cyangwa se guhagarika ubufasha uwo mutwe usanzwe uvugwaho guhabwa n'inzego zimwe za leta ya Congo. Bavuga ko rero niba Washington cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashaka ko habaho amahoro arambye mu burasirazuba bwa Congo, ngo bagomba kwereka impande zombi ko kutubahiriza amasezerano bifite ingaruka aho kwibanda ku Rwanda gusa. Rero impaka zikaba zikomeje ku masezerano ya Washington cyangwa se amasezerano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagarariye hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Amasezerano ya Washington yashyizweho nk'inzira yo kugabanya ubushyamirane hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse no gushakira umuti urambye ikibazo cy'umutekano muke umaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Rero mu ngingo z'ingenzi zijyakubiyemo harimo kurandura umutwe wa FDLR, binaye babwiye guhagarika ubufasha buhabwa imitwe yitwaje intwaro no guteza imbere ubufatanye mu by'ubukungu hagati y'ibihugu byombi hamwe no korohereza ishoramari ry'abanyamerika muri aka karere. Gusa nubwo aya masezerano yashimwe n'impande zombi ndetse n'abahuza batandukanye nk'intambwe ikomeye muri diplomasi ya Amerika ndetse na diplomasi ya Amerika kuri Afurika by'umwihariko, bamwe basesenguzi baravuga ko ishyirwa mu bikorwa ryayo rikomeje kugenda bigura intege, ibigaragaza ko rero ngo ibi biterwa hanini no kutizerana hagati y'impande zombi ndetse nuko buri ruhande rukomeje gushinja urundi kudasohoza ibyo rwiyemeje. Ibi ngibi bimaze iminsi binagarukaho cyane na Leta y'u Rwanda igaragaza ko mu by'ukuri Amerika n'ibihano byayo ifata ibihano bibogamye cyane, bibogamira kuri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu buryo bugaragara, aho rero bagiye berekana kenshi ko ibi bishobora kugira ingaruka mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Tutagiye na kure, mwagiye mureba n'ibitero bitandukanye byagiye biba. Igitero cyabereye i Goma kigahitana Umufaransa wakoreraga i Goma akorera umuryango wa European Union. Ibitero byagiye biba ahantu hatandukanye bigahitana abaturage benshi batandukanye. Ibitero bigaragara ko byagabwe na leta ya Kinshasa, Amerika ntibivugaho. Niyo ibivuzeho yamagana ibitero bikomeje ndetse ikanamagana impande zombi, ikanasaba ko impande zombi ngo n'abanyamatangazo menshi basaba ko impande zombi ngo zashyira mu bikorwa amasezerano. Muri amasezerano harimo no guhagarika intambara, ariko umise nimuka ubugeze ku masezerano hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse na AFC M23 niyo arimo ingingo nyamukuru isaba ko impande zombi zahagarika imirwano bagakomeza inzira y'ibiganiro iganisha ku mahoro. Ariko mbibutse ko amasezerano ari kubera i Doha muri Qatar n'ubundi nayo yarashyigikiwe cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibiganiro bikomeje bishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urumva rero kubirengaho n'ubundi tayari gusuzugura abahuza barimo n'iyi Amerika. Rero iyo ibyo bibaye ubona ko nyine barimo bahuhaho, ntabwo bashaka kugaragaza ko leta ya Congo mu by'ukuri hari ibyo ikora bitanyuze mu mucyo. Niyo babigaragaje berekana ko hari impande zombi ziri kwica amasezerano, yaba uruhande rwa AFC M23 ndetse n'uruhande rwa Congo. Ariko yari ibitero M23 yagabye, muzareba kenshi
byinshi bahita bihuza n'u Rwanda, bahita bishyira ku Rwanda. Ukibaza kuki bagaragaza cyane kubugama aho gukemura ikibazo bagendeye kuko amasezerano yasinywe, ari nabyo n'izi mpuguke ebyiri zigarukaho zivuga, yaba Carl ndetse na Ford, bavuga ko bidakwiye rero ko hakomeza kubaho uburyo bwo gufata ibyemezo, ariko bagafata ibyemezo n'ibihano babogamiye kuri Repubulika ya Demokarasi ya Congo aho kujya hagati na hagati. Ariko ikindi nanone wakwibaza ngo Amerika irabogamira kuri Congo kuziye impamvu. Hari amasezerano ajyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro leta ya Congo yasinyanye na Amerika nyuma gato y'isinywa ry'amasezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Hari amasezerano yasinywe hagati ya Congo ndetse na Amerika yihariye atandukanye n'ibyari bikuye muri yandi ari mu Rwanda, kuko ari yo harimo ko hazabaho imikoranire mu bijyanye n'ubucukuzi, leta ya Congo igafatanya n'u Rwanda ahanini mu bijyanye no gutunganya ibikomoka ku mabuye y'agaciro, cyane ko u Rwanda rufite ubwo bushobozi bwo kuba batunganya ibikomoka ku mabuye y'agaciro, ariko nta cyashyizwe mu bikorwa iyo urebye nyuma yo kuyasinya. Andi rero hagati ya Amerika ndetse na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'amasezerano ajyanye n'ubucukuzi. Kuri ubu bamaze guha ibirombe leta zunze ubumwe za Amerika ngo bakore inyigo yo kuba babicukura bikabyazwa umusaruro. Muri ibyo birombe babahaye harimo n'ibirombe biri ahagenzurwa na FC 23, ubwo ntekereza ko wenda hazabo kubanza kuyirukana cyangwa se akabona ubwumvikane kugira ngo Amerika ize itangire gucukura. Urumva rero kuba hatekerejwe iki kintu, aya masezerano akajyaho ku mpande zombi, ndetse leta ya Congo ikanasabwa kwerekana ibirombe iri kuvuga ifite, ikekana n'umutungo urimo mu birombe iri guha Amerika. Ibyo bigakorwa ni ibyerekana ko harimo umubano nyine ujyanye n'ubucukuzi, ujyanye n'inyungu hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika. Urumva rero amasezerano arimo, ntekereza ko ari imwe mu ntandaro ituma Amerika yirinda gukoma rutenderi, na cyane ko leta ya Congo Amerika iyifiteho inyungu mu buryo bugaragara. Ariko byagira ku Rwanda, nk'ibihugu ntabwo habura inyungu ku mpande zombi, n'uburyo bwa diplomasi bubyara inyungu, ariko ntabwo zahura n'izo nyungu ziri direct Amerika ibona cyangwa yenda gushaka muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ntekereza ko rero mu buryo bwo kubogama n'ibyizi mpuguke zivuga ahanini binaturuka no kuri aya masezerano Congo yagiranye na leta zunze ubumwe za Amerika. Gusa izi mpuguke zimaze iminsi zigaragaza ibibazo bitandukanye bihari, by'umwihariko ku mugabane wa Afurika, bikaba byashakirwa umuti, ndetse Amerika ikaba yanafata imyanzuro igendeye ku bitekerezo by'aba bagabo, na cyane ko Donald Trump uri bamwe mu bagabo yemera, ndetse bagenda banagaragaza impinduka ku butegetsi bwe. Reka turebe niba hari ikizakorwa ku buryo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo nayo yafatirwa ibihano, cyangwa se ikabashyirwaho n'igitutu igashyira mu bikorwa ibyo yasinyiye i Washington. Ariko nanone biragoye, nituvuga ibyo yasinyiye i Washington, urumva harimo kurwanya umutwe wa FDLR. Umutwe wa FDLR ntabwo kurwanya byoroshye. Impamvu ni iyihe? Iyi FDLR iri mu ngabo, yamaze kujya mu ngabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Bamwe mu bayobozi bakomeye muri FDLR ni abatoza ku rugamba, batoza abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ni bamwe mu bayobozi bakomeye bayobora urugamba, by'umwihariko urwa FCM 23 iri mirwanamo na leta ya Congo, aho FDLR iri nka FDLR yahigwanye byanze bikunze. ubona itandukaniro hagati ya FDLR n'ingabo za Congo, ni ifite imbaraga, ni ifite power. Kubarekura bakabashyikiriza u Rwanda ntekereza ko atari ibintu byoroshye mu gihe bakiri mu ntambara. Reka turebe iyo bigana, reka turebe icyo leta ya Congo yazakora ku bijyanye no gushyira mu bikorwa amasezerano yasinyiwe muri leta zunze ubumwe za Amerika, agamije mu by'ukuri kuzana amahoro mu karere, ariko nasaba impande zombi hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo kubahiriza ayo masezerano. Ndetse muri aya masezerano harimo ko rwose utazubahiriza amasezerano cyangwa se uzayarengaho ko ashobora kuyafatirwa ibihano bitandukanye n'uruhande rwa leta zunze ubumwe za Amerika. Reka tubitege amaso rero, ubwo nanjye ndahari, turahari, ndetse dukomeza tugaruke ku makuru atandukanye ari kuvugwa hirya no hino ku Ngoma TV show. Ubwo ni inkuru nayo igiye mu nkuru ngiye kujya mbakurikiranira umunsi ku wundi, menye n'icyo Trump we ubwe yasubije izi mpuguke zerekanye ko mu by'ukuri arimo kuboga
kuvugama cyane kujyanye n'ibiri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mwakoze kuba natwe rero, mugira ibihe byiza, ariko nyaboneka mukore subscribe, mukore share niba ari inkuru ifuza ko twazagarukaho, icyegeranyo se twabategurira ibyo cyaba kivugaho, mutubwiye turanga ku bwanyu, turanga kugira ngo tubakorere, ubundi mukoreshe ahantu hose hashoboka. Munakore subscribe, ibiganiro byacu byibageraho mu buryo bworoshye, mutagiye kwirirwa mu bishakisha. Mwakoze. Nitwa Emma Bruno Mbonyuwera, mugira amahoro.